Pemirsa kasus demam berdarah dengue ring Karangasem Kanton Ageng. Anutin data Dinas Kesehatan Karangasem, kantos makin kewentenan kasus DBD keuningin ngelimbak ring penyatusan kasus. Kepala Dinas Kesehatan Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama Mausang, wilangan kasus DBD ngawit bulan Januari kantos tanggal 11 Mei, warsa kalitali kalilikur wenten 314 kasus. Inggi mudik ke ring bulan Januari wenten ulung dasa siki kasus, Februari 6 dasa kali kasus, Maret 50 kali kasus, April 100 kasus, Miwa kantos tanggal 11 Mei kuningan siang 12 kasus. Yening sayang ring bulan warsa kalitali selikur nelintang, kasus DBD ring Karangasem wanta ulung dasa kutus kasus. Pertama ngewawahin penincapan kasus inucap, sangkaning alikan sase sanen enten janten. Sekadi mangkin katanya nih sampun nampenin sase panas boyo je sase sabel. Saking kahanan inucap meraris ngewesanain penglimbak kewentenan jentik legu. Pertama ngaptiang majeng krame mangdes tateng laksanang sistem 3M. Antuk nambakin DBD ngawit saking menguras menutup tur meresekel barang sani presida kanggen genang pengelola kasus DBD. Lianan punika Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Karangasem, Wayan Gede Swece, risampun ngemargiang penelitian epidemiologi ring wilayah terjangkit oleh tim surveillance, raris kelanturang antuk ngemargiang fogging, Bupati Karangasem I Gede Dane, taler sampun nguduang majeng samian OPD, antuk digelis ngeresikang wawidangan ipun suang-suang pemekas ring pedesanan miwa kecamatan. Eka Prananda Bali Pos nguningayang.